Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla da uhi sutenga ubade nakashnong kli rangna West Giant Hills. Unsalit ban airing haga final jong ke India Talent Fight Season 6 ke Bansalong Hajala Uttarakhand. Ya kani ke final jong ke India Talent Fight Season 6 on sepenlong haga arpau dari unopra arja arpusan. Habagran Shakilat batai kebor Hashilong Press Club uba akit thaba President ko All Meghalaya Dancer Association ulapun pau ke jing ngokmen hadian ba usamla da uhi ula syajit ban airing hake India Talent Fight Season 6. Uliyat hu banadu ningkong yakani rinsan yakop lasdang deka offline ke belasdang nadu ubnai naitung. Bat menta usamla dauhi ula syajit syaduk ke final. Banya airing persya iki babun kinong yakun kibani kejela baper jong kari. Nakliang usamla dauhi pat ulapun pau ke jing ngokmen hadian ba ula syajit hakani kerensan bahe jong kari. Kani kedikasian ke baningkong yang abandit yakun syabar jela hendring kermen banwan raknam ya kejela hi berok kawai laung usamla dauhi. Kami janmit pemerintah cuma aku beli pikir beras supaya ada dekat dengan kesini dan kalian ke all Meghalaya dan Association kita berjumpa bah usamla dohi napa sangpung mah juga akan seleksi ni ka grand final ni jongka India Talent Fight kawai ke pendukung kalau bah ibalik syarat India Talent Fight ihaban lek dadu kami ga audition ihaban lek semifinal Tendai sukmen ngayo ban bat iladi kum koordinator jongka India Talent Fight bat la kam suk lu ya ibe indai adu aksi laisin kemudian bandai aksi laisin tak bisa kalalun tendai ke jingdan juga pat koordinator ngala ban keren bagi company nasati for India Talent Fight pat na SM ngong iki ba ni kena uban na kalau yum beduk umla ban afford ya ga jingnet jingwan juru Kalau undek dari mega audition undek sampai semifinal kemudian jinglot kelabun dan dari ngayok banyak keren bagi producer nanti nepo Delhi dan kalian juga ngelap hak dekat jikot seki ba ya rap lem nomor ba ini di wan kalau yung baduk dan kadang lagi keren bagi kalian juga company kalau accept ya kayak jing keren ke jonga ban aila di ibe indung baik direct saka final but ya ka di audition di ka semifinal lah ya baik direct pokoknya ka online baik Pat mentai la yo ban matapat yo by direct po ka final po stage ke bahi hakaba kani ka gansan andon anu malik kumu grand master ban judge har terus ni pat katarik kanong haka apau tarik mata Desember hi bat kinmi dadu ka kanai tarik bat ka probam kanai haka apau tarik de sumai kubleiru ya MLA joka sangpung rumah bala simkhiahi bat nglaya keren bat iru ba pinket ban keren lam napo ka department art and culture na mangila pha ka jingtho sa ka department art and culture ban nyarap lam nam ta jung somla bat ngila pha jingtho ru sapo kamra jung CM ru ban nyarap kat bala na banta ka chief minister special fund nam ta jung somla ke kermen ru bagi ni jingtho ki bangi pha sapo department art and culture bat sapo CM office buat Meghalaya tourism bakin ailang ke jingkesan nak mentajung ni samla bakai ke kabaran ke jungi ke association ni ke bangi haban pet bet yaki kun samla ke badan hok state Meghalaya dangi i dan sia kasab ikuloi ban kersian lang dak met pat museum aman kan tia ban yalam yaki bagi samna lagi konteng ru hapok kan ka karusan ke bangi nak penong mengi ke Meghalaya superstar state level dan lingbagan ni ke Meghalaya superstar state level nakapor juan ban simbanta dan lingbagan ni ke Meghalaya superstar pelong mengi kalong idea su ban wai tentang masutuan belapa video setia dan nak leng company kila accept but like sultanan ya ka voice jung i kan ngot ba sajet ban mi kemana ni dia kasih tang ni Oi saja ban ruai ruai kadai hai kadai po Uttarakhand kadai ka keteng no ka India Talent Fight kadai po channel 9XM Thì cũng nói là sẽ bà học vượt cả đơn voting system này cũng nói em cầm đơn vượt cái đấy bị tăng đi judge vậy Kerting jonga do hisnga na west na sampung clear na West Giant district ta ngawi na kena badan ketika sab
ban ruai ta mala ju le teng higa la ju simenta teng ki kirinsan kuma la le tu isat ta nga snyo kumen but asnyo crow ma bangala sajet sikniga grand finale jong le Indian Talent Fight season 6 Ti kumno phi pang kre la de. kum ta la kanga pukre da la khambiang hi ki ka chingrwai ba ki ai na te ki don ki option ki ka we option ki ai ba ka jit nangi hi diga Bollywood song ka we pat ki phan te kumba ki pan ki chingrwai ru kumba simna siteng am to simna le 4 minute le po sekon ta Ti ki e gi jeng roi ba pat ba phi she su tna ba ban roi ba de ba kham. Ki chingrwai ba nga kham sa tna dharwai kum kemti ki sorindi ba to ye jong Arjit Singh Gede benai, berbesar aja gede dong benai Julai, bulan Julai. Tos na. Ti kene Kidang ya bet terpat ya ketika online bet kan, kami ada cek dia. Dengan salam mesti dia keren jungi, tu ala direct bet dulu final. Kun tan lagi kun ya ka final ya. hai la no. at putrek Aku tarik tahu mana. hai jong ni na Kanungut ki ba sa jet akan ka final itu. Di bahasa keling-keling ni. Ang dia mas mudan ni bay. Ni minah kan dia baru press mau aja keren itu. Dia buat ini buat kasih kan. Lagi ini nong ki konsisten ki pun ha. Kok go di begidan. Kena keling-keling kita. Sama long kang gesu pun bak pak kawai kan bang ngayo beri keren di company. Kau ni belum direct ke final. Dah benda lain juga audition dan ladut kan. Sakaban ba kayak gini hai dan dari habang kaji keren juga apa gua direct baca final kan. Ti phi so dan jing men em ban poi shi ka thong hakane ka ren san ni ko poi. hai nya don kata da jingerman bang ba Christian ni ba isar ketra ta nang ba isar nang poi sikni ga kathong ka bangamun ta isar hi ba Bilang nanti komuniki riuran sama desyat na ban wairu dalam bahasa ni Christian ni lepor Christian ni Man shwa phi sha le gini ki competition shino le se pila job teng na em. ngasu ngampat julet sebar tang bang ngasu le ni state yang jong ni ki kumba ki on Meghalaya dan sa sesuatu ni ga Meghalaya superstar ngajo perform betul Arlesin try untuk Kemudian dari sebenarnya kau makin siapa jalan. kini dari sini untuk तो करतेंगे जिंग रवाई का हम जाते हैं पल दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियाँ काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत में नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है